ሄሎ ጉድ ኢቭኒንግ እንግዲህ ዛሬ ዌንስዴ ሴፕቴምበር 3 ነው 7:45 ፒኤም we are in the beautiful campus of ጆርጅ ሜሰን ዩኒቨርሲቲ እና ያው ጨረቃዋ እንደምታዩት እንግዲህ 3/4 ነች ከክሪሰንትነት እና ወንድሜ ዘሌ አጠገብ ያለ እስቲ እንግዲህ እግዚአብሔር ቃልን ደስ ያለውን ሼር ያደርገናል። እንግዲህ ሆሴያ chapter 6 verse 3 Let us press on to know the Lord. His going out is sure as the dawn. He will come to us as the showers, as the spring rains that water the earth. ይለዋል እንግዲህ ሆሴያ 6:3 ነው መዝሙሩን እንግዲህ በጣም ቆንጆ በአማርኛ እንዴት ታወጣልን ዘልዬ? ሆሴ ምዕራፍ 6 ነጥብ ቁጥር 3 አውጣልንና በአማርኛ አንብበልን። ከዛ ደግሞ የቲክቶክ አካውንትህን ትነግረናለህ። የሚነገር ከሆነ ብዙም አይዲያ የለኝም። ኦኬ ሆሴያ ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 እናውቀውም ዘንድ እግዚአብሔርን እንከተል፣ እንደ ወገግታም ተዘጋጅቶ እናገኘዋለን፣ እንደ ዝናብም ምድርንም እንደሚያጠጣ እንደ መጨረሻ ዝናብ ይመጣል። በጀርመንኛ ቅርባለ መልቲሊንጓል ነው ዘሌ። ጀርመንኛ በጣም ይወዳል እና በጀርመንኛ ደግሞ ያነብልናል። በእንግሊዝኛ ከነ መዝሙሩ እንትን ብለናል። ትንቢተ ሆሴዕ ማይነር ፕሮፌትስ ከሚባሉት ሆሴዕ 6:3 ሆሴያ ካፒታል 6 vers 3 so lässt uns in erkennen ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens, und wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein später Regen, der das Land benetzt. Amen. Amen. Gottes Segen. Amen. Thank you. Do you want us closing? I don't know. Yes, let us know the Lord. Let us press on to know the Lord. Amen. We live for the glory of God. So how do we show that we really live for His glory? By knowing His word first. So let us press on to know the word of the Lord. Amen. Hallelujah. God bless you. God bless you, brother. All right.